So when we read the Word of God, basahan tayo nga siraraon tayo, basahan tayo nga dan iti panang honor. Apay narigat nga reward. Ayun, ay narigat Ilocano nga reward. So nga, asya, sige, basahan tayo. Mamin, manan, 1 to 7. Okay, read it carefully. Ni Josias at taon iti walo itinangrugi ang nagari. Kat nagari ijay Jerusalem, bayat iti talupulo kat maysa at taon. Kat inaramid na dahil ang alintod kadagiti mata ni ako. Kat nagna kadagiti dalan ni David nga amana. Kat saan asimyasi iti makanawan benno iti makatigid. Tayo iti may kawalo at awon, iti panagari na, iti tutubo pa ilaon, isulang rugi nga agsapol, iti Diyos ni David nga amana. Kat iti may kasamapulo at duwa at awon, isulang rugi ang munggugo, iti Juda kan Jerusalem. Kadagiti nangato at iso, kadagiti Asherah, kadagiti kinitikitan aladladawan, kadagiti sinukog aladladawan. Verse 4. Kat pinugpula dagiti altar ni Baal iti saklang na kat dagiti lagawan ti init nga adda iti nga tuwen da pinukan na kat dagiti Asherah kat dagiti ladawan a kinitikitan kat dagiti ladawan a sinukog binurak na ida kat imbalong na itirabaw dagiti tantanong kadagiti jay anang idatag iti kadakuwada. Kat pinuuran na dagiti tuntulang. Tuloy tayo, basaan tayo namin. Go! Kat pinuuran na dagiti tuntulang, dagiti papari, itirabaw, dagiti ang altarda. Kat ginukuran na ti Juda kan Jerusalem. Kat kastang inaramid na kadagiti ili ti Manases kan Ephraim, kan Simeon, igana utlaang iti Naftali, kadagiti larba iti aglimudda. Kat rinugpuna dagiti altar, kat pinatugmok dagiti Asherah, kat dagiti ladawan at kinitikitan, kat binukan na dagiti amin at ladawan, iti amin adaga ti Israel, kat nagsugli jay Jerusalem. Amen. Sampun nga susumot tayo gayet kaya basa ti Ilocano. Kanada nada ti umay nga foreigner, i-interpret da, tapno may Ilocano. Nung awan ka na dyan foreigner, i-English da. So, ni ako, bendisyon na dito yung sa una nga binasa tayo tatama ang sapa. Iti last Sunday, na ibingay ko kada kayo dyan niya biyag ni Manasseh, nga kas nagbalin maari iti Juda. Nga ni Manasseh in-start na nga nagbiag ng idaulo nga saan nga umiso. Apay nga umiso, gaputan ni Manasseh nagsurbi iti Diyosan. Ni Manasseh inaramid na dajay haan nga maiparbang iti imatang ti Apo. Nung ni Apo Dios nagtibok ka ni Manasseh. Ni Apo Dios kinasauna dagiti adi po na tapno iti kasta kat ibagada dajay dapat nga aramidon ni Manasseh. Ibaga naging kuwanan kung saan nga agbalbali ni sunad, kung saan ni sunad iti Diyos. But kaputan ni Manasseh, dinungog na, ititimog ti Diyos, dinungog na ti sao ti Diyos, iti end iti life na napintas. Marirayo ti Apo. Idinatay ni Manasseh, de anak na ni Amon, isuti na isukat nga king, kat permit inaramid na haan na nga sinurot dahil nadyusan na inaramid ni Amana nga ni Manasseh iti maupuding al-aldaw ti panagbiag na. What Amon did is sinurot na di rugi iti panag-ari ni Manasseh. Inaramid na iti kay-kayat na. Nagsurbi iti Diyoson. Pinatakdo, di ba? Remember, ni Manasseh, dinalusat karot ni Amana. Sino di Amana? Ni Manasseh? Sino ni? Nalipatan niyo. Ni Aman, di Manasseh, dinalusana na jikwa, dinalusana na jaya, altar, pinapatakduran na jay iti Diyosan. And here comes ni Manasseh, iti may sukat ni Suna,
patagod tinibyoso, nag-build isuna iti gati, Diyusan kon inlig na pay, nagiti tao ti Juda, worship ijay idols. Yan, inlig naman na si nagiti tao at biyag iti kasi nga klase, ti panagbiag. That is the reason why nagtimot ti ako ko ti Manase. No, niya na ito yung aramidom saan marumbong, at nohan nagbalbaling madusa. So, hindi nga dinunod ni Manase di sa uli ti ako. Pinalbaliw na, nagbalbaliw iso na. Iti last chapter ti biyag ni Manase, napintas, ipornos na ti biyag na kiniapo, dinanasana iti templo iti Diyos. Ngam iti matay ni Manase, na isukat ni Amon nga anak na, the whole life of Amon, nagsurbi iti Diyoson, nagpatakdor manon. Kadagiti banbanag na makarimon, makadadaan iti imatang nagiti tao, ijay kiniapo Diyos. So that is what Amon did. Itinatay ni Amon. Naganak, iso ni Josiah. Josiah, kung tayo man. Nagiti ang anak pa'y mayat na dyan, panagan nyo. Josiah. Ni Josiah, 8 years old. Manutawan na ni Manase, naglid as king. 12. Katagatoy ni Josiah, he began to lead. Nagbalin iso ng king, iji taon na nga 8 years old. Kat nukitaan tayo dito, Manase started his life and ended his life. Ni Manase inrogi na tibiyag na nga na saya nung he ended his life na dahil tinadyusan nga kababalintin kwa na because of the power of God's word. Dito'y Amon, he did evil in the eyes of the Lord. But we praise God, ni Josiah nga anak na, kaya nagbalin nga, natulnog iti imatang ni Apo, nagpintas iti history, iti biyag ni Josiah. So, dito iti kahit kung kitaon tayo, the legacy of a life immersed in the Word of God. The legacy of a life immersed in God's Word. Jesao iti Apo. How Josiah served God successfully. Ang amin tayo, listen carefully young people, ang amin tayo, ti goal tayo, iti panagbiag tayo, at sumayaan. Ti bantayan tayo, ti kikitaan tayo, ijay biag tayo. Han tayo nga kayat nga, madadaan jay image tayo, ijay imatang ti tao. Da kayo nga, agtatrabaho, iti government, noon yaman nga office, ay aywanan yung sinagan nyo. Iso nga niya, ti alamin ninyo, kayat yung nga mangibati iti legacy, nga pangpanpanunutan na kinyayo, pangkitkitaan na kinyayo, ano lagi, banda kumada, sinagan yung ay, dahito tao nga napintas iti legacy na. So all of us, kayat tayo nga napintas iti ibaga, iti tao kada tayo. Tama? Kung ada ti ibagada nga madi ijay biyag tayo. Ada ti ibagada nga negatibo ijay biyag tayo. Saan tayo nga naragsak? Agpaiso? Anday nga naragsak nga madi ti ibagada kada tayo. Nung kitaan tayo ni Josiah. How Josiah served God successfully. Kasalungan ni Josiah. Ngayon, nagserbi niya po at his age 8 years old. Nagbalik iso ng king in Judah, in Jerusalem. Ngayon, kitaan dalitikit kumana kitaan ta anya ba ti meaning ti Josiah to encourage dagiti agan anak bay. Ngano lalaki ito ti anak yo panaganan yung ti Josiah no kaya tiyo. Nagapuna to Hebrew word nga kunana Yoshiyahu. Hayat na nga sa wanda ito'y the Lord support or the Lord heals. So dito'y itinaramid. Number one na points yung kahit ko i-share how Josiah served God successfully. Dito'y number one, because he chose to seek God. Pinili na nga sapulan ni Apo itibiyag na. Imagine, ni tatang na kat nagbiag, he is a wicked king. Anya nga insuro na ka ni Josiah nga anak na. Nung mamati ang kakabsat,
Nga ni Josiah because jay part iti panangsik na kini Apo iti verse 3. Basahan tayo iti verse 3. Okay, basa iti English. Kunanang. In the 8th year of his reign, while he was still young, he began to seek the God of his father David. Lulog na ni David. Handa nga namimit ni David. Kasano nga, he chose to seek God. Gapuna, tajeng testimony, tibiyag ni David, dinmano ni generation ni Joshua, ni Josiah. Naamuan na the way nga panagserbi ni David, gapo kadagiti testimonies, gapo kadagiti history. Isu nga ti testimony tayo kakabsat saan nga barong-barong. Ipatag tayo, de testimony tayo. Aywanan tayo, de testimony tayo. Apay nga aywanan tayo. Because mausar tayo tayo in next generation. Ganda kita ti legacy nga mabalin tayo nga ibati tunawan tayo to dito about ti daga. So as of now, brothers and sisters, young people and children, we are building a legacy that will influence the next generation. So mayat ngay. So nga gapo ko ni David, gapo ni kinapasnok ni David, nga nagserbi kini Apo Diyos, na influensyaan din man dito yung testimony, isipyan ni Josiah. Kagaputa, nang nangok ni Josiah at his young age, mabalin na, nang nangok na kadagiti dadto mga spiritual leaders. Kanitatang nakaggarog kat wicked. So mabalin nga nangok na, dito yung napaka-istorya ni David, or kadagiti dadto mga spiritual leaders. Isuga po na nga nagkaroon mat isuna, iti tarigagay to seek God in his life. So niya ito ko alam ito word na seeking God. Seeking God kahit na sa one desiring to know Him personally. Tarigagay tayo, mamang-am-amo kini Apo, iti us-us to. Kaya tayo mamamuan na talaga ti Apo, isyabiyan tayo sino isunakin ka. Ang panunutan tayo ba na dyan kakabsat? Sino ni Apo kanya? Josiah desired to know Him personally. Kaya't nang amuan iti Apo, iti onos iti panagbiyan na at his young age. So nga, I encourage you young people, ubing kayo pa'y man, ang kayo ubing mo dun, babalasan, babaro kayo, desire to seek and know who God is. Isik tayo isuna, sapulan tayo, sino nga talaga, adalan tayo, amuan tayo, the more na we go deeper, ijay panagsabi tayo kini Apo. But if we will not seek Him personally, if we will not seek Him intentionally, di panagbasa tayo ti Biblia kat intentional, kakabsat. Amen? Seeking God is, di panagsapon mo nga talaga, di kasi na ang kabir-biro mo nga nabalitukan, di biyag mo. Kagitan mo di tayo mo, talaga nga, no, mas pagarigan, ti kwartang ko, tinid mo ko 10 pesos. Katiada lang kanyang 9 pesos. Anyay teramidom. Warong amin, wanyata, bulang itom amin, tenyata, tapno lang makabiro kati piso. Tapno makumpleto dyan need mo. Han ba makas dyan? O no? Nung may mapangkay, si karugam ng kanumaw, nung may awat ni pagtawatan, talaga nga rimidjuan nga, agsapol, you seek 1 peso, tapno maiad, dyan need mo at that moment. So, di pa nang seek tayo kini Apo Diyos, ngayglata, ni kasta ni Josiah, nya? Isu na ito iti na magbalik ikinkwana. Seeking God is by having a desire na talaga, nya? Desisyon mo na ita. It's a choice mo talaga nga kaya mo nga ako, isu na itibiyag mo. Praise the Lord. Masapol tayo mga maadlan, ikastoy nga kababalin to seek Him, nya? Intentionally. Tapos ang tayo pay. Nya? So seeking God is yung verse 29, chapter 29, verse 13, Jeremiah. Nati ko na ni Jeremiah 29:13. May papanti pa ng sapul kini Apo, kuna lang. Kat sapulin dakto, kat masarakan dak, intuno, birukan dak.
iti amin a pusoyo. What is our attitude when we seek God? Dapat lang with all our hearts. Iti amin a puso tayo. Maridayan ti Diyos. Ta isuti-susi. For us to know Him better, ijibiyag tayo, is by seeking Him. Nyapay ti kunana, seeking God in all your life. Ngayon, may sareto ito, turn away from sin. Ito no sa pulong iti ako, madam, kati focus. Kat awan ti gundaway mo kadagiti, anyaman nga banbanag that will cause you to sin. Isaiah 55 verse 6 to 7, kunana, seek the Lord while He may be found. Let the wicked forsake his way. Kunana na tayo, nagiti agtarigagay nga magsapol iti Diyos, masarakan tayo suna. While He may be found. Habang masarakan tayo iti Diyos, let us seek Him now. Manaydayaw ti ako. Seeking God involves repentance. Di pa nang sapol tayo kinako, Diyos kanayon na dito di napakumbabakan, di repentant, at di repentant heart tayo. Si papakumbabang nagpakawan kini Apo Diyos, gaputa iti daytoy nga banag, when we seek the Lord, digitarigagay mo nga, habang nga isisik mo ni Apo, ako ang ikinasantunan, makikita niya biyag mo ang kamaikarikin ko na, kat makita niya biyag mo, makita ang sika ang ka-worthy, rumuan iti kaunggan ti puso, iti panang acknowledge mo kinkwana, and you are going to repent in front of God. Maraydayaw tinagan ti Diyos. Ano pa? Seeking God means prioritizing above everything. Ije Matthew 6:33. Sino ti makin-memorize dyan, recite tayo man. Matthew 6:33. Seek ye first, but seek ye first the kingdom of God. Agsasabay tayo kakabsat. Tapos naman din tayo may-recite. Magigilty tayo eh. Amin tayo magigilty. Nung i-recite tayo tapno, dito iniwan tayo, tulungan na tayo. Go! Seek ye first the kingdom of God, in His righteousness, in all these things shall be added unto you. Seeking God, kaya't nangasawan, i-priority, isuna above everything. Kangurunan, ipangpanguruna tayo isuna, kadagiti ang amin. Tatakot madamati laban da kambal iji Abraham. Ni Jeros iti main event. Ti bagana ini Saturday ti laban. So nga, palubos ko, hindi na palabas ko na, apay, Sunday mo't gayam, ako palubusan. No amok lang na Sunday, ako nga palubusan. Naggugulo iti schedule da. Kuna na afternoon mo't gati. Kung tatay agsapa, nakita kayo mani, agsapa mo't gayam. So I texted them, pangasyo, nag-devotion kayo, sakbay kayo nga madigerit na. As a parent, hamo ka itolerate na mabalbalin Sunday, agdaydayan kayo amin kiniapo. Prioritizing. Niapo, iti pa nagbiyag kayo, kaysa dagiti dagduma, kaputa importante isuna kada kayo. Kung ano ang mahalaga, no, ano tituloy na diyan? No, niya, iti importante, isuti ipangpanguro na kayo. So then, nag-devotion kami, kunana that time. So, nagiti mga babang isay hilapan, aguray kayo pa eh, occupy the cellphone yun. Seeking God, niya, iti application na, isibiyag tayo kakabsat, niya. Dije tao, winunamati tayo nga haan nga ni Apo, iti priority tayo, or nagpatinggay, di panunod tayo, dije kuna tayo, yes, my priority in life is to worship you and serve you. Kung saan tayo nga kaya nga aramidon, kung saan ko mga umanay na dyan at nung i-stop na ka, nung keep on encouraging yourself. Ituloy mo nga pabilangan ni Jibagin, ituloy mo nga itulak na itabagin to do more what is beneficial. Manaydayan ti Apo? Amen. Niya itirumbang. So, dajay iti, kaya't na kasawan na ito eh. Amoy ni Josiah, haan nga righteous iti, nang padakkel kinkwana, the surroundings ni Josiah, they are a wicked people. The atmosphere ni Josiah saan nga napintas. Ngam, ito'y tayo nga makita. Gaputa personal iti evangel, ay personal ti panakaisalangan, tama?
Ni Josiah nga ubing, gapo iti panangamuna, gapo iti desire na to know God. Haan nga nagbaling nga lampad dagiti di family background na tapno saan na nga surutan di umiso. Iso ano anyaman iti background ti family tayo kakabsat. Hang kumang umanay nga manglampad iti panagserbi tayo kiniapo. As long as we have this desire to know God. Na naranasan tayo ti kinaimbag ti Apo. Napadasang ti mayat ka panagbiag. Apay kailangan nga Regeni, banbanag iti aglawlaw tayo, umanay nga mangguyod, lumaminsan kada tayo. Yes, because we are human being only. But God is our strength. Manaydayo ti Apo. Josiah is the best example. He chose righteousness. Pinili na iti abiyag iti nalintag. Kitantay di family background na. Saan nga nasaya at natatao na di mismo nga nanging anak king kuana is a wicked king. But it is because ada iti positibo nga panpanunot na he decided to know God in his life. Kaputa, ada dagiti nang nanggana nga testimonies. Ada dagiti nang nanggana nga maipapan iti panagserbi kini Apo. Iso nga listening to the word of God, listening to testimony, it will impact our lives. Marerayo ti Dios. Nya suma deji kunada ngor dati testimony. Pudno na tamang pasama itibiyag tayo. Kat awan ti magdiskutir idzay. So deji kakabsat iti makita tayo. A godly life is not determined by your family background. Nakut ko dito ti may sama author. Kunana a godly life is not determined by your family background, but your personal choice to obey God. Anyaman ti kasasad iti pamilya tayo makabsat. Ngem sikata nangun puti sa uti Apo. It is your decision. It is your choice. Madaydayo ti Dios. Sikati agpili, ta sikati may salakan. Ya, sikati imuna nga nagsalakan tapno influensya ang dagiti daduma. May kadwa nga gapo no apay nga ni Josiah ket successful isuna iti panagserbi na he walked with God in not turn to the right or to the left. Iti verse 2. Ya, kita tayo iti verse 2. Kunana, he did what was right in the eyes of the Lord. Ano yung naramit ni Josiah? Katinaramit na iti analintag kadagiti mata iti Apo. Inaramit na iti nalintag iti sangwanan iti Apo. In IV, he did what was right in the eyes of the Lord, in walk in the ways of his father David, not turning aside to the right or to the left. Saan nga agtalya-talyaw isunay iti makanawan kang makatigid. At the focus na, namagmanta kaabay mo, na ba focus mo magserbi? So, mamasapol na kita tayo focus tayo, nung ma-out of focus tayo, it will lead us itihangan na saya at napagbanagan tayo. So, Josiah walked with God and did not turn to the right or to the left. Kasanungan ni Josiah, nasursuro na iti saan nga agtalyaw iti makatigid kang makanawan na daan iso na iti focus. Makita tayo ni verse 3, he had a heart that desired God. At iti puso na nga agtarigagay maipapan kini Apo Dios. At iti puso na nga sumunod iti example na iti godly leaders. At iti mentors tayo. At iti pangikit-kitahan tayo, iti pamati tayo. Number 1, ni Jesus Christ. The perfect one. Niya pa may kadwa. Kitahan tayo ng spiritual leaders na pagtutungtungan at dalat at ipag-failan sa iti spiritual leaders, including me. Ngam tikitahan tayo dyan positive kadakwa, dahang at dyan negative. Ang aming kamot mamaya, makatutulong kayo sa mo. Amen. Thank you, Calvin. Yeah. He followed the example of godly leaders in the past. Una na dito yeah? Ni Josiah, sinunod na dyan, napintas sa even David. You know, even David, may ada tinag-fail na naman.
Ada tinagkamalian ni David. Ngam ni Josiah, makita tayo dito, di positibo, di nasaya, nga mo na mga parangay, di pa nagsabi na iso ti sinurot na. So nga napapahati tayo kung mga sumurot kinapo. Amen. The best na pangipundasyonan to, ti pamati tayo ni Jesus Christ. Natural iti tao, maupay tayo, no, na makita tayo nga negatibo, hanga nasaya, iti leader tayo, mamlaglagipon tayo, padpada tayo nga tao, isuda. Katanya ti best na ramidan tayo. Let us i-set tayo dyan, pamati tayo po ni Jesus Christ nga perfect. Na, what happened? Isya ibiyak ni Josiah. Di ko nagtatay nga gaputa, sinapon na adati heart's desire na. May papankin niya po Diyos. Kanda dyan tarigagay na, dyan willingness na, dyan sakot na, dyan interest na agdungot ti testimony. Dagiti dadlumayo no, ituloy tayo di next kay sumasarunong nga chapters. Gapo di panang amo na kiniapo, he keep on seeking who God is. Haan nga baling na distraction da di aday ti kapaligiran na. But he keep on seeking the Lord. Naging gana nga dinungtang di time nga dagiti kings, nga dagiti papanguluan. Imandar ni Josiah, kayo linisan di templo, hindi nga aglinis di templo, nasarakan da di book of the law. Dat hindi nga, nasarakan da di book of the law, ijayon, nga lalo nga sinmaot ni Josiah, nga nang amo may papankin ni Apo, batan tayo nga papanijeta, ituloy ko niya, ituloy next Sunday. Anya tinapasama niya, hindi nga ni Josiah, pagkasoy iti inaramid na, he walks straight to God, not turning to the left or to the right. Dahil nga verse na makita tayo ngayon, it is described na ngay na action, na garaw ni Josiah, nga, wala nakat, he removed sin and restore worship. Kaputan mo kitanta dyan, verse 3 and 7, ti inaramid ni Josiah, that dyan makipakita, isip pa ng amo na kiniapo, the more nga isik na ni Apo Diyos, the more nga maamuan na dagiti unnecessary things inside the temple. So nga, pinadalos na manan iti templo, maraydayaw ti Apo. Pinalinis na. Kahit nangasawan ni Josiah, he began to restore. Iti biyak dagiti tao, iti panagdaydayaw nga punpundong. Gapungarong taalat, ano tina-influensya? Nga agdaydayaw na iti Diyosan. But ni Josiah, his mission is to restore the people back into worship to a true God. Ipart tayo, kakapsat. We belong in the family of God. Katay ito yung motivasyon tayo. While we are seeking God, ijibiyag tayo kakapsat. Let us help others. Nga makultivate kumada say, desire daw agserving niya po. Dahil itiga po, while we keep on evangelizing people. Apan ipagpatuloy tayo mag-invite, magdungag kumalagi kita tao ti saw ni Apo because we are helping them nga maisupli na dyan pudpudno nga panagdaydayaw iti Diyos naman nakabalin maridayaw ti Apo. Thank you ti duty tayo nga namati, tayo nga namati lang iti Sunday. Hantay lang praise the Lord iti Sunday, but every day we live according to God's will. We help people. Tumulong tayo kadagiti tao. We will bring them back to God through the anointing of the Holy Spirit. Ijibiyag tayo. This is why, gani ako kunana, but you will receive power. And then, tikusana na ito na awalan ko siya panakabalin ni Espiritu Santo, iti Diyos. This is for us to be empowered to help people nga masarakan da iti pudno nga panagdaydayaw. Pudno nga panagdaydayaw iti Espiritu kung kinapudno. Maridayaw ti Diyos. Nahaan nga magkompromit yung dadaydayawan. But people should worship daydayawan kumati tao iti Diyos naman nakabalin. Josiah destroyed idols. Dinadawal ni Josiah dagiti images, dagiti idols. Ije unag iti templo. Katanyaan mo't ijibiyag tayo kakabsa. Adda dagiti banbanag na masapol nga madadaol ijibiyag tayo. Adda dagiti banbanag na masapol nga madalusan dito ibiyag tayo.
Yan kita tayo dito, removing idols in our hearts. Nya dagito yung idols iti puspuso tayo. Nya. Today is kuna na dito amin. Anya dagito yung idols iti biyag dagiti tattao kada dagito yung panahon. Anything we value more than God. Net Ilocano diay amin nabanbanag na ipangpangunam more than kaniya po Diyos dagiti idols. Nya success. Successful tibiyag na. Iso nga oray hangag church. Money, wealth. At daamin kinkwana iso nga nakasapulan ti mapan di church. Meaning to say, dagiti amin mapan di church, awang kwartada. Marayrayo ni Apo, amin mapan di church, binbindisyon na ni Apo. Amen? Oh, anything that we value more than God. Nya dagito ang idols nga masapol nga may kag iti bibiyag tayo success, wealth, dagito lang nga maipangpanguna, reputations, di kinasasino tayo, pleasure, or even relationships. Dagito dagiti banbanag kakabsat nga masapol nga may set nga us-usto da jay priority tayo. We should value God more than anything. Tama yung kuna ni Manong Roland. Example dapat ibilit. Iso nga agyaman tayo dito yung home office na nairugi dito yung church saan lang nga napunpundar dito kakabsat. Nakita, nangag ko, nagiti testimony, nagiti nangirugi iti kakastoy nga church. Kat maraydayo ni ako, iangat ni ako Diyos tibiyag nagiti kongregasyon. You can go and visit nagiti churches na kadwa tayo nag-start iti home office kayo mo una. It is because so nga apay na awis mi dito nga seminar na marami dito no last week iti March. Gaputan niya ako kaya na nga i-correct ti puspuso kung panunod tayo. Kaya niya ako nga bendisyonan ti biyag tayo. This is the time that the believers in the Lord will rise up. Iji wealth. Tapno sabay. Depi kami, kadwan na, nagtututungtong kami papasura. May natanga. Kadwan na kadali tinamati kung saan lang na babaknang iti na materyalan. Dagiti hama na mati kung ayaw pa iti dadakal ti balbareda, ano pa iti luplugan da, ano pa iti dagdagada. Tatkun ko na tayo, tahan na da jet priority ti Kristiyano ko na tayo man. But nowadays, the wealth of the wicked will be transferred to the righteous people, but we need to do something. Masama nga dati aramidan tayo. Learn susuwon tayo nga adalon. The genie strategy ni Apo Diyos. Maraydayo ti Apo. Ang kung ay bagbaga, ije lang kong office, no? Kahit kung nga ibaga dito, ije iti home office na start ada iti spiritual. In the middle of the night, ada iti devotion. Ada iti word ni Apo. So mamayat nga, urenuhan na dito yung home church office ni pag-work ka nyo, you can join. Maki-join kayo di devotion. Declaring the words of the Lord. So nga, kakabsat, nagito'y da nga, pag-fifailan, nagiti Kristiyano, na tayo natatao ng maminsan, ano nagiti ag-stop iti panagservida, gaputa na priority tayo maawawan. From now on, the Lord wants to fix us. Niya po kaya't na ngayornos ti bibiyag tayo, tapno maranasan tayo iti biyag, habang adata dito ilabaw iti daga. Tapno mataat, ano ti maramitan tayo. Maridayaw ti Diyos. Napalabas na daw na nag-siya ka ay kakabsat ko, tamo ka na doon, makadagiti kakabsat ko, medyo umang-angat financially, iti biyag na ko na. Pusto na itabala yung wadakol. Ano masumpusulpuan? Kahit ko nga ibagay, sige, kita nyo no, anyan, di may contribute yung ti trabaho ti Apo. Nung iti-previews ko na di may sa kakabsat mi. Umayak tumulong sa kapangan. Kita man ulit ni masinuturi ta mahalublang ta kung kuna na isay. So nga, same with us kakabsat. Kaputa umayag ti Apo. So ti anyan ti rabili ko nakpiman. Ada kwarto yo, ada kusina yo, ada siya yo, ada sala yo, ada ti guest room yo. Gusto daytan. Tumulong kayo pati ti ministry. Maridayo niya ang Diyos niya.
I-encourage ko ditong galmay sa kada tayo. Siyempre, ito niya po ti wisdom kaniya tayo, mabay nga padakalan ni balay yung kapag-abang, hindi financial, at maitulong yung mutlak ti ministry. Wisdom from the Lord, maray dayo ni Apo. But, hanak ko mga sukatan na jay, please ni Apo, ijay heart tayo. Amen. Siyempre, lumawag na ti kinasilip kini Apo. Tapno, saan tayo mamayaw-awan? Praise God! Amen. So anything that controls us more than God becomes an idol. Ngam, kaya ito ma-encourage itong galmay sa like Josiah. He value the word of the Lord. In value na iti mensahe iti Apo kinkwana. Jay bunga iti pamati na kini Apo. Inikat na dagiti makarimon iti imatang ni Apo Dios. Inikat na nagijid ang abanbanag na makadistract iti sanguanan iti Apo. May katalo nga makita tayo dito ay verse, ito yung chapter. No niya itinarami ni Josiah, why nga nagbalin nga, nasayaat nga king, that isuretoy, he restored reverence to God. Nya? Magita tayo dito nga, insuplina, iti respeto, dagiti tao, tinulungan na dagiti tao, nga maisupli, dagiti respeto na kiniapo Diyos. Respeto kiniapo. Amen. May subit respeto, panagraan, kan panagbutom kiniapo. Removing things in our lives that dishonor God. Babaan na ito'y ikanayon tayo nga iasidot kini Apo, Lord, examine me. I-check up mo man na ito'y biyag ko, wada na giti. Unnecessary na i-priority dito'y biyag ko. Kag masukatan ko ma, itinadyusan ka banag that will help me to grow. Ijay pa nagsurbikin ka. Kasi ko ma, iti mangyari iti biyag tayo niya. So, iti ready na kundaway, it is the word of God that says, may papan iti biyag ni Josiah. Nag-ari isuna nga iti priority na to please the Lord. Haan na tao iti inayayo ni Josiah. Duli ka kanyaman na iti banbanag kure no iso iti pakauyawan na amo na gamin dyan pinati na. Dawagon data kaabay mo ay amo ti pinati. Himnan ko na nagot amo mo na dyan pinati. Tanam na maot. Ama balin na nga idulin sa laktiban aging gat panumpalan. So kakabsat, a person who truly walks straight with God will also remove sin from his life. Babaon, ititignay, iti Espiritu Santo, itibiyag kayo. Let us continue to walk with God. Nagsidireksyon na. Direksyon niya ako, habang niya ako, i-direct na tayo, ijay, umiso nga pangitulungan na kada tayo, the more ma-purify na, itibiyag tayo. When we continue to walk with God, ang tuntuloy tayo na makipagna, iti ako, ang tuntuloy mag-isuna nga mag-purify, itibiyag tayo. Kaya't nga, agbalin tayo, agbanag tayo, nga anak na, nga pudpudno, nga makaayayo, iti sangwana na. Marirayaw ti Diyos. The last verse na kahit kung mabasahan kada tayo, yes, Psalms chapter 119 verse 9. Muna na. How can a young person keep their way pure? Kasano nga iti ubing? Ngayon, aywana na itidala na nga nadalos. Datayo kas namati, makawagan na namati kini Apo, let us live according to the word of God. Walking faithfully like Josiah. Inrugi na, iti kinaubing na nga sinapon ti Apo, isibiyag na wholeheartedly. Haan nga, mahan nga makuna nga, ay ubing kapay. Dahil kasi agbisbisita kami iti children's ministry. Dahil napanan mi, kuna na di parent. Ubing pa'y nagay anak ko, aguray pa'y ti church. But at the early age, kabayagan ko mga ubing na iti anak tayo, isubo tayo isudang agdungag kag amon ti sao iti Apo. Marenayo ti Dios. Ket nunaladaw tayo nga nang amo may papan iti panagserbi ni Apo. Malukuna nga naladaw kan, haan ka nga naladaw, taada ka pay lamot, marenayo ti Apo. There's always a time
So let us continue to seek God wholeheartedly. Walk straight with God without compromising. Ag serbitay kini Apo nga kas kini Josiah haan nga nag-compromise. Dito yung compromising. When we serve the Lord, lupo natin yung agserbitay kini Apo, lupo natin yung nasantuan iti Diyos. Agserbitay yung nasantuan, babawon iti tulong ti Apo, hantay nga magki-aramid, iti aramid tilubong. Amen! Hantay magki-aramid, iti kaya tilubong nga pagragragsakan da. The standard of the life, iti dito nga lubong, ngayon iti pleasure, magnuk ta, ay, magnuk ka, diragragsak, di magparagsak, iti nada, di mag-satisfy, iti nada. Dito iti standard ti lubong, nga kayat na masikangit ragsakon iti agbiag niya. Ragsak tayo ko din, subor nga dato'y nagbibiyag. You know, but the standard of God to His children is to live righteously, to live a holy life. Isu ti pudpud no maragsak, bregayo ti Apo. Ti pudpud no maragsak no ti panagbiag tayo in the standard of God, a life of holiness. Reno ano ti pagkurkurangan tayo, we keep on seeking the Lord and amon iti sao iti Apo tapno matulungan tayo. Iti panagbiag tayo. Let us restore. Kitahan tayo iti mismo nga personal na biag tayo. How is our worship? Kumusta ti prayer life tayo? Kumusta ti pudpudno nga panagdaydayo tayo? Kat makita tayo nga medyo paalla-alla di panagipagnatay kini Apo. Iti dahil ito yung gundaway kung naantay kumakin ni Apo. Apo Diyos iwagos nakman. Isuro nakman. Nataydayo ti Diyos. Yan, so di ay, when we live for God, nagbiag tayo kini Apo. Agbiag tayo kini Apo, gawin ka talaga. Let us have this focus ni Apo laang. Yeah. Kat isaruno ni Apo dagiti banbanag na needs tayo. The legacy of Joshua is not about being king. Ito yati na-research ko. Yeah? Kunana, the legacy of Josiah, the legacy of Josiah is not about being king. Haan nga di maipanggap iti panagbalina nga king. Yeah? It's about a heart fully surrendered with God. Di maipapanta ni Josiah, di kas ano na nga talaga nga fully nga indaton tibiyag na kiniapo. In-immerse na, itibiyag na, inrub-rub na, itibiyag na, iti panang amupay maipapan kiniapo. The more we know God, the more we enjoy to serve Him. A life immersed in God's Word produces ibunga na kakabsat, iti nadalos apan nakipagnakin kuana. So kunana, how can a young person keep their way pure? Babaon day ka, iti panagbiag tayo, iti sao ni Apo, ipabiyag tayo. Josiah lived the meaning of his life. In biyag na nga, jay meaning ti biyag na. Ano ang ti meaning ti nagan mo? Pagbiyagan tayo, jay marka tayo, pas na mati lumakdar tayo, kanikas lang na banhog tayo, praise the Lord. In biyag na, there's a meaning itinaga na. Na tayo mas namati, we are marked na markaan tayo, makukuha na tayo ni Kristo. The image ni Kristo, makita ko nga dito yung biyag tayo. That aywanan tayo na ita, aging ganang umay iti Apo. Kakabsat, iti dito yung nagundaway. It is a final decision. Ti aramidin tayo nga kuna tayo, agserbi tayo kini Apo, agserbi tayo. Ti final kung mga desisyon mo, tata, to serve God only. Value God more than others. Amen. Dahil tati mabalin tayo nga ibati. Dahil tati mabalin kapag kikitaan, nagitidad duma, itibiyag tayo. Dahil legacy tayo. Kastamati kini Apo. Dahil testimony tayo, aywanan tayo. Mabalin nga ko nang awan ti mang dundungot, dahil testimony. The more you testify about God in your life, at dahil ti maaramida na dahil tangang testimony. Maray iti Apo. So nga niyo ako na nga ay, yung testimony, isulabot lang ti mang dundungot. Every week, every day, at dahil aramida ti Apo, iti biyag tayo ng testimony. Don't stop sharing your testimony.